Kenya Mamal, and maybe a Grish Kajan Guasame, a shop honorable Lara Jok Tuan Ka Maiwut County, and Quarka General Wish Kajuba, she shop Kerenial, che Ben Re which Kamai wuta Kamal ka lora sha lora ajan biya kula guja gwasame ajan cha jelo long ka tesla mi je long anatin kontin tin chi lodien tesalong ka tada nan cha shop ka jara wish ne dial cha jelo chi loy na cha tes en kwar ni la jotuan generama gwalong menong mal kanong ne dial kanong jen go be mal mo be janwa kan wara dial re wish kamai wut ka jan gwasame jan gwasadanan ba mal ba jalat ka mal de jetto ka shanga wal bangwan ka pairo ron ki na daraw de jan dangro idong wan ka kwimal ka man wala dan tong mi man chal ke nwer use for peace conference bala re ka my wood ko gor ka jan obne diala kontin atilan wertin te gwan te gola de ka shore we ka my wood and winni and ben honorable lara jo ton ojen be mal dana bala re wejen winni ba je rala ka gwa ki bloy na be tes ka ja shit kaman ngai ken go an jan ngai ke jan won no ramatedi jan ramogwa ngai ke ki ma shang jene dial en bendere wish kama wuta teslo na the long jan gbe na mane to wan long charge lo jelo ko ni ne dial de ni no en mugen magwasme de kon gwen ja sharaka bon ji SPLM ke ne ko na de pin self ke ma yadit ke be ni te dera to no de bon ke party SPLM men tin gwasme o malan wala re ka mayut mal melonen wer dial telo ran SPLM ayo ki ran SPLM aji shejan dan na tin gwasme tin ko de mal der benedi re wish nuare ki re we ka South Sudan kelium ana mejen bende lor ka je shimnen yana mo test lo nyen to wana long do magwa mi nyodo nong na rodi re wechen wini ka lor dan cha lore kwar magwa ka jan shang nyamno be bere we ka mayut new the road ne ka kanne ka ba news ka rodian kwar honorable le jotwan magwa long chlo ne to wan chetes chet ka gwese guyena jamone ngai konen wo mayut wish magwa long ne kon de tin la kana the lora gwa ka do magwa renen tiji culture tigatin tine wan tigatin jilu kusni dit mandini tigatin ba mana gatin twani news kan nogden ke news kan kwar no honorable jo ler jo twanen wonong neji ka do badana shaben kaje an honorable ler jo twan che jel karwara jel kana kel nasin content kuken reg my wut le yen kel ke kwaran ko kienten konde de kam dusba lusa did we ka ja ka benda re wisha ka my wut na me agenda na de yen ling ka benda ke ka kwenya cha kwanya ka benda re we ka my wut go ataslam did longono de kwarne le joto andare luny dar bere wechana na me agenda ndi yen ling take tin mane ne de konde la police ni tin tre wisha ka my wut ka de ne bote gatin tiji wete gatin ke bonto goal te news kan teslo idien ka ta dana ci kwarce bane idan ne ga ta dana jala jen kwarmite loide ke no ga neka lera na teslo ner ne ideal ka do dana gi kone jagwasame namo bala ka yang ce jabal menyudo shi shakugwa and which no na me use apple the ka wanen kontre wajen wini tin konen shung ka do dan de na chonga jala do mala ki do mada ajen dan de ko linga jan gwaseme ka kornintin be ba mal ba jala ray which kamay wut lan wer use for peace men be wanen wer dial din wer dial enera mo lan wer be jamare wajen wini ka en ray mal kamen balat telo jini shunga kel ke self ke mayadit telo jin ba shunga kel ke doctor ma chaten kene diala beten wini be ke yika nuare te sharakan ka queen ware na me elwara shalore ko jante ka party SPLM nyudo shunga kel ke self ke mayadit eno
man kula gwa longwa se me emma dan chinare mat ke je ko en South Sudan chanas dia shaka kam freedom ke shaka kam lor ko der mun nogo modere je kwan ke der chonga je kel jen menen kono men tamen bona me kele mentre wecha kama wut chika bendi der chikan lat kan bendi der nyu da je shungan kel ke bon aspelem ko chungan kel ke selp ke me yadi dino ana me lo karot mat ke benere wecha kimal man balat ka benere wejbo nyu da je gwano nyu na du en shako benen kwar bele dial kon dialat ko kwi shop ken kwi mal kare wi mayut bekalat chit ka gwase dan me chana linga no en kwar nan en cha kwan la honorable ler jotan ray wicha ka mayut en o shigi jig bakana kwar lungu shuk an ko long shug me kan la chicken gujeno de kan ga jak de kan nung mal kam ne kien kan dial ajan do be dane chicken lat ke jam shu manata ba wate ga tin lat kan mal mo ko de ne dial de ga kamat tele siyasa tin ke tele politik tin ko yomi na ben ko kana nwer ben na chunga la kel mish na ko bon yo ramadan man no be je kwan chicken nen kon me bon di me kelu chunga ka spelim aji ke chungan kel ke te pin self ke ma yadi ko ngai ge en rewe ke South Sudan cha bon cha ka dak te ke SPLM ayo te ke SPLM aji te ke swa ka jan ba alaji government ana mo bon to cha ka dak no no agenda and de calling dunga bonament teme chung ne ken kel ke honorable ler jotwan news ken no kandan no ken je ajen guyena moni teslo ken ket ken dit ladin malka neme agenda and yelinga ajen gwasame ni biataga mal ko shikon gwasame chana je linkel kana meni amunyu no shi kwarche bere wika mayut kanyut ne dialati nyut ken no den nyut ken kwarne ler jotwan teslo mi di long aname nen yene rauken ke chuang ka ket ken dit ladin malka to talk to go agenda and calling ne biataga mal ban leni je kamada dien bye bye